Punto sa news ka lang donara tong pan sursuri karong project lo lapen napang si lo hasin noni ligito lake pini lakhain ko ratrok dwar bagoi 26 constituency under dolomora ladak se dolo dak pini pia program bolatang te Christian atum theke 606 ahot pen pinengan lapsong taxi pre Christmas ke talon do se pre Christmas ke talon ko taxi pini dak talon pon lo kan pre Christmas apu thak alang tong pen kecheng pen kejut kopia po si pre Christmas alang tum ke talon ma pati S1 Christmas ko pihi talon na labang so bota kecheng pen kejut lang konsena Toprang si kardom pajirlo pini labang so dolomara long dengner kep nang chok Christmas ke talon long nili tanang chitong nun pending arong parpik lo athe Christmas ke kroy arat tum anke pini mangke ningarong parpik lo athe dak nang chitong nun pen pini jo lahai jumisen arna malam karjulong apen ke pini ni tumhan naklam ke than pon speaker langli nili tumhan jumisen Yesus Kristus salam ke than pon nili tumar jupon long lo ningarong parpik lo sila solong si kadoi tami nili tumanta pu cirap citu dun lo pen mo apong aprek mo ningalo man tami ason haksi ke padu pon weri fan tami nili tum taun anke cisik sidang pon lo lapen por idun po kusi ilihin ben no matha pon lo Aji mayate United Christian Forum Dolamara unit laga pre Christmas te ahi kana aji bisi bhal lagise December 11 2024 enaka Christian manu bilak pavitro mandali bilak log kuri abi bisi sal Karbi Anglong te kam kuri thakise aji aru wapas aihna bisi bhal lagise aru ame Karbi Anglong laga Christian manu khan kane ekta message dibole mon ase सब मानु शांति मरम कुरिगना आमी प्रभु जीशु शांति लगा राजा और आमी खाल का मुक्ति दाता हान इसना आमा एकजन मरम कुरी शांति थाकी बो निमिते आमी कार्बी आंगलंग ते तो क्रिसमस लगा मेसेज तो जना बोले मन आसे और याते आमी जस्ट नॉन कार्बी आंगलंग নহয় किना आमा इंडिया ते किमान आसे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शांति लगा क्रिसमस लगा मेसेज सब लगा ऊपर ते थाकी बो निमिते प्रभु जीशु ख्रिस्ट आपरा आशीर्वाद दिबो थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल